Right. Lulap betlas Kosrae. Tigin duwan assume. Dua. Kat silbe wana kadak kalam fonga kataga wiowos tu singe. Ka pel singe. Interak fashi me kuno konna ke tuste. Siako se tatar schedule si matikin triskele akketeyac. Mandia kataga front modi na nge na kuno kon ke mandia pada tera ke tuste singe. Na week nge kesben Boekje van na pataga ke kuno kon get tuste Wednesday ra kada taga na ra lutu. Na pensinge kada taga focus na ke maliti nam chingin. Tamiti ke taga me sibe akyo ke manga na kadin is berlin wikom kaksakin kat ke molas kaisi. Kat kulo malap ke fungse ka len ma uskat mina ke pensinge. Kat sibe na ngatalik ka taga ke lutu singe ke ben Lonkalan wal, pakotin yokwal. Wana luo pita tolu yakalan me. El de paten fulok. El matangin en sano met na kay wine full na roll. Now we are here. It's been pakotin yokwan got na siya skaisi. Kada we go meaning Srui kaksakin got ke mana kayo. And then when napel na kayo wa. Tigin tres kalataga use on kadin sang kaksakin got kadin ikesla ni siyaske na toko yang nagadasum na kaya proy ni kesla nagatsilpa na taka use me announcement ka use pe slide silpa li rhythm si mahutaga na siyaske butsinga nagat fashion bit na kaya kunokon taingi nanganaw lamat kulacnsap lowos ka wiowos ke KahsInKol ka Kosrae online ministry ay nakalamye kulo kaksakin God place you as a woman. Inuan apel na kayo like, share, likiyac comment. Likiyac ako share kung taga yeme. Akketeyac kasi. Ay pesi nga flow na tigin kung kulo malap ke Paing marulomin pel na kayo at Srui kaksakin kat ke moni akollah na lomin pel na kayo ke kulacnsap na utuf siya nga mo papenar likiyac manchung na ke pel siya mwet yang also na ke upcoming me 40 years siya arsing born God in pel na kayo at li lakoms week tolu akos masum na kung siya sermon siya luman na ke pelang sa siya tigin katifa masasya man nakatamo na makakwa kinain mo tapang new covenant si mataga ke San Jesus Christ tram kun awon ko sa fung kat imagine na ekani kayok na shafla pacl fin shaks na awon course kat hindi o yesingan na ke mo loko mala we really deserve to go like Anjima wrath of God, like has been God did intervene in Modigatler, has been back in long sikaw lal na siya sky shira. Katina ka din na ipsingan, ale. In pa, wanan pangan panic ash, wanan pangan asmat singan, kat ilan na be mindful, consciously understand na awon ko singan, akatina deserve it. Skinang ka ipsingan. Ako lang malap ke maikat na siyungan taga wana nusiye lain sukungan mata ke wana tinawrari wana nganit nala tonal suku pa ala osik ngali na osik yang ngali na pa me in tolla distraction kadin mata na ke mashi mata ko lan God through his son Jesus Christ in one mata ka distract kadin focus na ke kulo malap ke mana kayo si bela kaksakin kong ke wala na makadil kes na nasyungan nga nataga wana kadin ntana siya kaksakin kat ke
wala fun ya akketeyac fun wa lo malap tigin manusod pelo lo Ay, klamalap. Wow, nganwi ko min kaksakin God. Ne mana wowosi ba daskenge? Ingan gestalin lasha. Nara kadingen kat share in a scene mit kawa klaskinet dur klasha. In we got kimasika daskenge. Maneden a limited na scene guys siu. In mana sish na gawa. Na min mulala si ba daskenge. It's not about religion. It's not about status. Alu of akketeyac pacl ma finlu o tolu the gani kainin lem Jesus Christ. The religion walls the trona the gadena enchaya. The tamasi magataskenge pa. Ako minda ka kaskin there's na sin kat papa. Braila na sil fakat fast na mit. Ang masi magataskea. Napan nga raw yasi magataskenge akketeyac kewa sika na sish. Pinganalen ngan wala lemnis na lipanin pain ghost na kayo mauchak tarian. Kade usia unsa ko luke insang awem inchias na ki magatagay ni kaya. Nakadeda ka in samsam kun na ki malutut ma asa. Na samsam kun yok ke chana sa singalit kos misingi dito. Kadeda ka na ki me buksi lala simit lad bol na sin matrom nga. Siya in bed si ma Roma le karangan fela. Ka nagikastan ka desang akketeyac. Akketeyac met kol matyaran genikla besuos nga. Malutut nga lang na takatesis na gibela, fan na gibela, raga kaksakin gatke, akan lala. Ana katotoy laki malutut si Srui. Ana asmet itkos mainsia uan, kom asin prailoman, makom nanakke ki inkain pe kasas na ron Jesus, when nunaksakuwa sang mol na silos, kaditala na ki doctrine of salvation singe, mulila singe, kadinda ka na yurin lem Jesus Christ, manil pa inganik pa iya mola. Kinga pa ko inge nga si onsa ko nge, ma yak lesin, metwias mele ma, we are akketeyac la financing Washington, na elos rek mungo si telo nganin ay kano ya best person commemorate sikosok lalalos ma elos ita ke na bangon suko sino malo siya ki Srui ngan sinasis ka din abinjak mo gan long lips na
You're mute. Right, kat ko malap ke on sukulan metlas. Life in West Seattle ke akflat lalus ke metlas melim. Digin nganus ko mega din tagay na aklin metlas nge. Ko kung fauci pe skunan. All right. Kulo malap. Kadam tal tamtal kimie kuam. Kulo malap kim tuwo. Tamtal bet Aussie Thompson finan Alabama. Latu wala na isvilakilin len na. In kaksakan alin len na gaywa in molars. Kulo ke siya len sasya. Paing mwet kol lan KahsInKol mwet na gaywa lan rumo. Kulo malap. Tingin pru sa tamtal melin. Tuwo kulo kaksin kat ke molars na gaywa. Siyam longol mekors. Akos. Magali mekors. Ngatun jenge. Anu siya siyam longol mekors. Tingin fin ko longol mekors. Akos na kaya mekors. Akal miyange. Faka kin genek lom na siya ko LEUM GOD. Diti na siya ginek lom. Diti ya in mol fal na ke ma payelom. Takom katlak siya Wulela. Ngalalal fin kom pacl na gaywa. Kulo kaksakin kat kulo na malap tigin. Melin ke fosyangan. Tamtal siya pinakarsan tuwa kulo ke molas gaywa ke siya pelin sa siya. Wana ko makalam ngay. Italas Seattle area. Kadalal fin matigin Stephen and Wulela bel tamtal siya biyasyan. Kulo malap. Tigin Pauline. Finan lanay strong. Tuwan na siyum. Kumalit tang. Sabi auto lo akos magaltud na nga pang. Kaksakin kat yung mol wuwoy. Kas mol tagay. Kaksakin kulo malap tigin. Tetuin pro cash. Kulo malap. Tigin perle per lang. Tuwan na siwas. Kulo kya arslak. Wiowos in long kas mol. Kulo na siwas. Kulo. Tigin perle. Neshepe. Matlom. Tiktuman kayo. Kulo malap. Katakal liye pe. Tamtal siwas ngayon. Kenya. Columbus, Georgia. Paing kompesya uluman. Kulo malap. Kulo kaksakin kat kya mol wulas kay siya. Tuwan na siwas kayo. Kulo malap. Mela keche. Kofna nain tewi. Kofna nain tui. Kaksakin kat kya mol wala na pos kat insiya waken. Pel na kayo. Kulo na siwas. Peke aru. Inorit malowos. Well, tigin bangan met las madagal giye. Pasalos kayo wake pel chingya. Ausut pel akong fast na met na ke onan. Si pesam from luman. Kulo malap ngan we kuminakren met wias na kayo mauchak petari. Kaksakin kat ke molas kayo. Kadingay si feedback tagay ni. Taga wiowos kadin kayo sisinsikin kastan kat. Na misalipan le kol kat misenge. Namda ke background na welal ke mama asya. And we di la mesilukat kayo tagay ni kaya ke len misenge. Kaya kat usi put in perspective na ke fulene na. Pindagi room singam da kaya nga me ano nga naman ke sumsisi maya ko uwe na ke. Nga fakin na ke la masikat na matayang na kaya kaya nga kisipit siya sila lemel ship ya ka na one gosh fin saksing. Pangkata mamakatendan ka put in perspective. Nakatefak mo aliyok ka lang sa plasya. Nakachud banget tali ship on gosh in agony. Akmakin yakil ke oyan mija si maupemit.
Belcho. Sap nem sing check pena. A vakin de kela ora basicat nanga ki mange alena me shiktale oye madaran kaksakin kata. At least na sikpange. Aklon sin kat ke komal esin na sik. E kakatis peki kasma kus sa pasyakin kan 85 ingan akketeyac sisin si KahsInKol. Unsa ko mga singe ma pena yak lagi sian rie fin bahan fakeo sin matwias nge kemrala sutwe eta ka ko sa klen matwias nge inga simrong wi pena me aklati tgani lan met melemoki sian rie kaksakin kat yon bangan us bunga Kahit katulong malap ke unlan mitlas Seattle, kada som na kay keslan programa pange, ara pelchinge ngasiya aslan mit na kay wana kay proisinge, ngasiya kay kumaswan kum proilepen. Natigin kada fat na mit in relasyon proin kesla pelo, katulong malap ke un matakain akketeyac KahsInKol wipe fos matagal tigin Bruce sham long make or fos akot na kay make or in kesla pel kat kay spelling kaksakin kat ke atlo man na manas we got proy ke matlas na kay wakusay ke pelching focus sa bakadin ta ko no kaya la kya waklan kat kadin de malkan na floxing we need to be really consciously situationally aware ke likiyac sing siete sung sapta ko fosingal do sing lalgor wangin medita naisikiak niya it's imminent now there's need to be a sense of urgency like a pro inikas metlarin focus na kya floxing kat magay na bakan kashikat el pare ka tagat na kay white and with that being said namnas en kumaswan finne pa siya kyo para pro luman at kulomalap kat kachil pangat na siyong in KahsInKol kespen lang kalang akketeyac long komsid ba usi pelchilas met long Kosrae
Shall ito language magumisya na siya. Siya kain puro nga kalim ke. Kung ikasla pala kadingat na siya. Individually and corporately. Kaksakin kum ke bro. Narain wana pel na kayo. Kat lalal fung mo wan kat wana kum. Kum kat mo ul fan lalas. Kat lalip ram. Kat lalay shake. Kat lal shake up. Kat lan mat na kayo. Kum kat sima matayin ka siya o ngay ti diya mana kayo. Wangan mwet. Wangan ma. Kain taga metligo. Wangan mwet. Wangan ma kain taga tikum. Kum infinite. Kum sovereign. Kum omniscient. Kum omnipotence. Kum omnipresence. Mana kayo asya niyo. Mana kayo kum kain likiyac in the palm of your hand. Pange kolum, pange me langmet metlum, pange faletlum. Kat kum kat madal siya. Kum matal. Alang siya kawulong kum akalim niya. Mettigiben na kumrala, inka siya o fel. Kum na elect. Kum na nanakmanas na siya. When gospel lalson tolu for singalon ko siya kalim niya. Kum na lang siya fel. Kum na lang siya fel, o inge kum wishe wen siya fangantum. Jesus Christ, el may sang siya nagamol mabatbat. God, alla na falla na mat na kayo wine fella siya. Specific na gamat ko siya mat ita language siya. In sikak matandayak kaksakin kong in prayers, in songs, in psalms. Katala siya kaksakin kong kaya kung siya pelas. Kadingat na siyang proy na siyang lalal fungila. Jesus el intercede as a seat at your right hand. Katala siya kaksakin kong mukatat na ito pa. Katala consciously aware lakat matkuluk kat fatotolain managayo. When a Rome tolu long tolu akalim. Kat fatotola. Kat matkuluk kat taga pang na siya mukatat na. Naknas na siya. When Luke Chronicle it course for singala ako siya akalim. Kat flatter man na kayo magatpan magadawukin na siya. Nakmana siya usye palay clash kay siya kadin taga confess. Man na kayo wakipelsin. Wangan makain wukla yurum kum omniscient. Kum kain liya yesyo voksom na nage what is eternity past to the eternity future. Katfred na lela kay siya skinale kalim ke masin. Usen siya palay clash kay siya. Rake belching gatsit bekalwene kaksakin kum. Sibbe kay for malla mitiget fashpen na me that the ngan nomin sislang gat guys. Ikeslang sias nganar nankas. Kangon nomugain the third person of the triune God. God the Holy Spirit. Lenalle ikaskat la guys kaninalle receptive na ke Genesis singalit course. For singal migot na galong lu. Kadindi Wulela lom. Lasil Abraham, Srui, kadin Wulela pataka tausin lusom na Jesus Christ at misya mulya. Inu siya Railan kenek sa kumay usin na siya kumusing. Matlas ko siya ngon one God, in God kay siya. Kat pang na siya kay malap tangan numin pain kat. Ay siya na siya kay siya. Mapayalong magay na siwasos lom. Paing wolong. Kadin liya aro lom, long suffering lom na kaya, oya makatakalim niya. Kadin liya shal so go fin chaksin na kuman,
when na tum metlang ular shan fin shaksing awan gosh in isla makulit na kayo narge pelching na nas kat flat na si balitigat litigat in kanigin lango sugong sa taga ke when na tum magay na when na son singalagos fason ko shakalan na yok tigin na kayo si bagas makanyagat lagadash ke spiritual warfare si ma kaslo magay na pakain protect ikat Paing kat ke fellowship ka true kaksakin kung ke mana kayo wakat fled na si Philippe na taga na ke infaculationum ke wala na ma finne kat fototulain mana kayo wakum shat na wikat in pel na kayo blessings after blessings kailan na kayo kumasya na siya show lars kumasya na siya mat kawak lars may mungunas any matalas may cashers naked na physical fitness lars our well-being financial needs lars God flat na mana kayo wang taga yung raga chiba ngat na yung kaksakin ko min chiba fakulo malap kadin pala shui malap yok ligi na kayo when nakadakalim me kain kanikin molds ko matagaw siya sikosokla lush kasi ligi makuluk ka true malap kaksakin ko nas ditikat kadin steward di mana kayo wang in mana kayo toksailong in cash when a metalong lalikos watching lalikos nagalong lakalim at the great commission collar coin manolars money lars mana kayo kadinoret makin nake tokashailo namnas ditikat akketeyac kaisi katalya shu malap silbe kay malap kat flatna matalya kaisi shikat la nagawer malum kumkat matalisi Wulela kadin at every aspects of her life God continue to become like Jesus in every way possible transformation sanctify our hearts makin kaslo minikil katla kadin te shem na kefela siya kadin converted leave everything behind in alle ilya lalalfungila wangen oye shaye siya in Jesus Christ magayin relationship lost na siya Jesus matlang lost siya religion or relationship kung magayin na bagayin akfresh siya mga argat corporate lingat na siya kebalsing niya in proye kaksakin kong ito na pa without you there's no life kung ba source na kekalim mo Agat siya nga shafta na siya kat flat na siya kalwani magat kalwani impel na kayo na siya ko siya kumetatar at pro kat click natas click force natas kat flat na papa may plat na kayo Kosrae ke pacl kat long kalang pakadang yok kuminti tuwin wikat ikas kat kay siya pain kat tagadin alalitit click natas click force natas Proy pekelo sin pel na kayo. Tayo sin sukko mo kala na si kwipikat kadin liti continue when Great Commission akalim. We are to teach them everything that you have commanded us. O kat natin na kasigat. Kat proy pegamit kolas na kayo. Kaya siyaw shik na kayo. Siyaw lulap. We might kolas ke local state national government laws, we churches laws na kayo finan Kosrae o broad Kosrae, shayin and Kosrae be, kat proy taga din tu na ka kya kukulan na lum, mataga kyalim, kailang si kawulum na siya kaisi, ngan lumin wikat o kat sa na nas long proy lash akketeyac kat proy kaksakin kom sidba proy kamit lash masyam tayo nasyo lalos kasi pinpang falat
ke mwet sheoklan alash kat shilbe kaif malap kun nakmanash akes makanyagat la yurum wang in mi she promise star na shilos na kayo washalalal fungi elos fa small mapatmat finne mano singe som na ke fogo kadin kalim kella nganash molle kat kulo malap na shum ukat fatten kat proebe ke met manaslash shamtain maslalos ke pelching lom shelo shilbe lomono kat proeke nurses doctors na kayo ukat fatten na welalos akketeyac kai shilbe na akalimila kumpa master of healer kumpa on wala mana kayo kumeta enalash kai shi namnas wiga akketeyac met maslash na kayo wain na shumitala yurum wangan maupe kada akshafi broilasha siya kumeta tari ke met na kayo ma shaknam tal na ke kikiaplal shetan na ke pelching Okay, shushing kumakalim ke kasmolum ke Genesis 3:15. Katangyak ladari. Spiritual warfare singin shilba akas makanyagat la karnyak. Katangyak ladari gesben karnyak wobulum na shishkai sigum sabaya mawin na tu. Like na ke Genesis taga frashyak ke gospel. A Jesus elen waki. Wana shekorin. Saptas ngel mego shakalim me. Element agos na ke gospel singer crucifixion, dead, burial, resurrection. El molya kelenak tolu. El katangla mi siya makuluk na kayo. Pange ko siya makataske. When tisha el fa kona ka wain ka sa fel. Utaka na siya inge somer matamalututlak. Katflat na siya back kaya kat siya matlalfungi. Finan Kosrae la kona kay wain ka sa fela is what we are operating in. Kesipin ngonlan kat asin kat kaisi. Kona kay wa makin fact. Let there be light. Naman na siya kay kat hindi oya si likiyac kat kalim ke fong. Kay Abraham il follow. Kasya kan lawan natin. Katindihan na kaya Jesus Christ matlangulas. Kat proy kaksakin kaya managawa in the name of Jesus Christ. Kat fact, Amen. Lumalap. Tingin, kat follow na pala ni room, finarfonso ko, fact shit, nagat sumnagay malitiyo. Masimit ngan kaksakin kat. Ngan met wiyash kayo sirpin da kayo nila siya pa. Kadindaga laid out to him. Ushina yeniel yeshaksinge mama shirosha pray. Ostip sila pray silan damla si wiyashinge. Kulacnsap aru le Mr. Liban. Ildaga mutawaek kima. Ildaga inge esang na sin God. Wibega sin kaksaklash na sila. Kada kofta na fast na mit. Pangay siya ipna yoke da kayo nila skildunga. Just laid out, submitted to him, prayer with supplication. Mayen wangan kalash, italash ay daitete. Nakadinala na akalim your reliance, total reliance lash na singat papa. Nakulo kalim Mr. Liban, el pray kastari katipsila, alanaw siya shares assurance comfort. When kastan got fakla, yen na kayo malu o tolu to gani wea. Kat papale o ay arsin maslo. Akat pastiki. Panang mensi mo si bangan. Again, Forga. keyword siyang fact ng supplication. Forga acronym siya kung taliga ta act, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Bangan. Kulong malap. Launching kat ki. O yang akfto to yak lagi. Pamfakan acronyms kain reminders ha. Na panangara kat taga lutut kun gastan garin gashikat. Mayen maki fela si magat ashlenge. Alin na yok mo shafo.
Kat kanutut pacl ne kalu ne tifoki na freeway na machi me de kadi na kuluklay ko ash. Ka finne ke line o ye magatu ke la Safeway ka Fred Meyer ko ye. Na panang ara malutu ta ka na kas makinje kat te profess mo kat perfect. Na misteli panel tigat tal na ke wala. Kat na ke of todo la na ke rom dolu fast mo dolu akalambina. Ade shit ba sisko on ma yak lagi senrienge in fire us up kad magimada ko lagi o. Shak na nganin lendan melima ba. On nga ta ka ke in kashikat ke o. Kada shak na ngan kina akflatan medutwa ngalan finyo pa shoke kinja kletari kam dak pray kinja. Pange wala na lan kada adin kan ta kayni ki madash ke o na naknaswigat ke on sigongin na kada hat kam tawek ki akde maasha nakat fak aklen go spam matakan we first magusing. Lo malat naknas interact with us. Sigadal kashan. Kaya katilo malap ke unsukuan. Tingin tres kal. Tayo na. Kada. KahsInKol God. Fashion mit. Ngan mitigat. Fashion mit. Ngan tinakalin masibata ka shram na ni ke pelsiya. Okay. This too. Naminas. Well, dampel.
nintatet san domote kulo malap bafate kulo malap ke KahsInKol kulo malap ninta Fatata manuao. tamle ringstan nena sieto mote mego sielu sieto mote limego siena ke lu akalam yange komintie kai siem gulsha mata ligikom akafe na shel when island papatomom ero nashin mukul force on when I loshin tamlelum and nashin matan mata when ninakiom and matan force when ma wiom kyo yan nasnas na kayo kulo malap tamlel ringstan kulo malap kulo kyo fossingan tikin alik sa George kulo kaksakin gat kyo Wulela kulo malap nakatagan na tikin chem tikin meki kaksakin lim gat kyo aru lowos in fact KahsInKol lan gat kulo malap tikin Thailand be safe on the road Neshepe young strong to what Jesus wiowos na kayo kulo malap exclamation mark el fact boboya kulo malap neshepe Tanya McRae kulo kaksakin gat kyo phone siya somla oya beke home the kaksakin ke shielen sa siya kulon jin gat ke Wulela to ring naksha fela to kulo kaksakin gat ke mullar na kayo ke shipel prokulan Daniel natigin Alexia George is back la glory honor and precious nashin lem mukay na kulo malap glory honor precious nashin God mukay na kulo malap kada siya nga ara masya tigin pa self glory kat sang na fun na glory nashin God. Now with that being said napnas katsum na ke maluto tigin Well, naglaswasmet. well kada ikas la ke rhythm battle rhythm si may naganito ka we kishin pro si makadakkalan nila katina na kating penda kay wa got ours ke spiritual warfare shit got ours ke oye si ma tako na ke Genesis tolu fotching el megos nakataga liye gospel lan Christ Jesus na nalkatang nila tari now all we have to do is tako na ke confine ke malan ka to mata faithfully wa nakadataga liye ke malal kamolal Abraham Tatigin tres bangan me kanun witche metiga tumne ke kanun witchingan kataga na ke mutawaek me si bakalim mi la gadash ke kota shafla ke yange 2024 2025 kadingen na akut na ke 2025 2026 kota shafla bang gadash ke uniche met ke kota shafla mutawaek lan me long ya me kishel bangan go sli lesin chene ke megos now of course kota na fonching as umne ke lesin chinga nakos uni chafla chinga ke lesin 10 to 14 So total 14 Sundays in this quarter. Kadak shafle nagatsum nage 2025, 2026. Siya tigin tres kalil so pala tayo nung itawiol integral lang lalos na kaya yesingan. And so pala tayo commentary may ninayakan na true kaksakin kat ke arulong tigin tres kal kat kulong malap. Tagadal liye June, July, August sifac nilangan may long matal and may kisya matal. May long matal and may kisya matal. Bangan sifac ma uskat ke June, July, August. Nakasi sifac na ke kota bangan. Make I mean sisak na ke unit bangan. Unit che meta bangan matawak lan may long and may kisya. Oh, nakatsum na ke me leisin chinga, leisin aktolu ulan suka kahit bangan katloin na tana wena kadakkan ya breakdown chinga ar shenri chinga lakot na fon na ke kota chinga shenri maker nge belongs to June unit che me da bang vaklan me long and me kishel kadak freshela leisin 1 leisin 2 kadak ke leisin aktolu April Miller or CM song Genesis long lu fosina ke chinga lakot if you go sli life cash sila tigin tres kalfung al daga breakdown iplalap tolu ke inge nagat settle in kat li la met oya shima it akketeyac ke shen rio upcoming Sunday inge nagat tagam tak ke kunokon che met ke week Monday na bai daga akketeyac im shen inge nagat li taga li ka passion
KahsI kunokon nage throughout the weekend kapas nage Abraham ilar siya may sang relevancy connected ngan emphasis repetition relationship bangay masing nage KahsI sifa nage KahsI force ngan rala shalma lapse kadinte ogargar kadinte sidetrack kadin fishing and fishing a message mataga ke week na paigak na siya tigin trash kalinga masing week singal siya bang igak na siya 11 weeks ago lang taga nga oy siya itong na nakiya pagkat kadin na kadin line muguga kiya plalinga na may siya tigin bangan kadata ka we met las Kosrae na kayo siya in penalu lalos dalarain nom siya los ngan kadata ka nake-read am siya nga len na kayo kadata ka we met las Kosrae kunokon okala Shetan el kikiyap orat makin kaslan kadin akas makin yakat men masih bagat sano floklan lemo if inte pangan mam sano you better get on the boat taka na get KahsInKol lowos taka long mang men ena kan for laulyak met pacl esam rapture utakyak lan metlal fungising it's imminent. It can happen anytime. And the only way we can be ready is repent, put our trust and faith in Jesus Christ. Ara yok supa makadashkang. Abraham ila siya may sang. Pangan kita eksa. Abraham sang inenen siya. LEUM GOD siya. Farsa ni mo siya nge. Mwet na fa ko nge. Final sin LEUM GOD ilfa siya. Na siya pangan. Sifac nakiakalun ita wiya pangan kada lefa siya sokolam maricha pena kanon wik siya makatrika ke piyanga pangan Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday nakadata ko akketeyac Monday of course musyenge Tuesday got drop line siya men akketeyac siya lang tingin tres California it's very lal na pa ikatinta ka pakanak me rala from lot siya likiyac met nakatfata ka KahsI kunokon for the rest of the week Paing read am siya kadak siya fila ko ta siya som na get 2025 2026 inoy lang siya lang God mutawaek na read am siya as we go nga fat na pa tingin tres kal catch up na pa masing yok na pa okay kakat lagay wa may ngapalakin I recommend met las na kayo ko sa in as ke masingan pangan lay sinem tolu mali or makin aksa fila me malitina mo sila alfonya na ip tolu maka tram kina pangan ip si meta pangan nas kumkan som rewind niya li long or makin outline siya we kumpen na kasi kom pangan aklo siya pangan na aktolu pangan pero rhythm pangan me o yasingan wigak singal siya tigin na metiga fast na kakketeyac toto na ke me chana si singalit court fos na singal me court na long luo kada si ba usut pela in kaksakin God usut pela kon we si ba akollah met mas taga sham na ke nga sham tigin amo kay glamalap no stilipan ki kom sham na marshalla ke meselutiak do benchum la gomashkona kauye en gomashkuan Paing kom we shawan na damta Brokila na Daniel from North Everett panasiskes nge What's flashima to ka sa kaya patikin Alexia an Paing ko sta kayo mataga wikatan pel singe ana kaya sogas ng ulit ko singalit ko sa kalemian usain tem lausa nga si ki word ma le Mr. Libanil akademia ba pel na kayo mo siya pataka na siya inanan gastan gat pakatsang de buka may gat fine sham cash si fe na ka nanakla ka def totole ka def foshe nara ana kaya mo siya pataka na sin LEUM immediately bigunil peptides tegin vel Jordan na eloric maging gas singe aske meto akor fasakos meto akor fasitkos meto akor fasinge na keyword chingan ba masa mustafak o inge
Nga kung tupuk mao ke nanaklakom kadef totole. Na panang lelan kastan gat patsang okyakat le insang rela toplas na kay siye mamatakan kisyang kata. Ngan pifilba na wi akolin ko sa kayo mamatakan wi kata. Finash Mwe Read kosh in circle loman na kumwet tanan ka na kayo yesima kadel banglol Noah kisyan riye kimulutut siya. Noah kom usyaw loman utyak na naksukunge. Mayen manakewali ka naksukunge somnake misya. Na panangara ke ngakom taka nakikastan ka ata ngakom indaka in lalal fungikun gla siya matay ke Jesus Christ makay fun na pa aknas na sikatle usya na nakmanasing wangan siya malchek kantya na naknas na sishke siya yan kasko gingan madal akketeyac ki gospel al Mark sapta tolvas langul algos ngilungul ya kega diskainin samsam singe akngeng yekat kadinetala katte si fil pe ashke masa kega deta kalitu in samsam kun nake rom sapta akosha dokes fos sinike fos longul lemekos ngalem istili paneta kanitaka kate akkelemie nakela ke masa pa katalasha katmise okay pelsi makat di lang kalang takoten lang Jesus Christ katte sulpe elyaken kaisi akakain wangan shipe katte sulpe loang nake anasi mama become an endurance nake Wulela singe amasima yoko baka din siya kaksaksin lasha fast kun lem now rek malasha makataga kamakatashke ba kataga nakadin point away kadena sign posima shishkni kumin gasas narun Jesus may ngalem ni stili pandekan mo di kumle takat ka ni KahsInKol scripture ke pacl based on the word of God inge direct you in the right path na pangarek malasha kadin sum pakanek pakanek meditate ne kena katita na paila singe nakatusta ko ay naki Moses el som na fino Sinai na rin God sham sa sil kalngaya ko ne el foloko inge na letafan sin matamalitute pangan concept singe in mawangan le lingan in luti wangan le kapal ka kapilisi malan ka ata anakifakla le misliban na very orderly na mayin kastan gat fakla kain folok na yerod bisye kan me pa pelsin akom long la kastan gata el mutawaek make changes in our lives ngalal fungikun ngayakin met massi kastan gata kayale kastan gata kayanem singe kastan gat kaidia ngan ngatalik penganalen wala le misliban met wias nge vinetigin makil inkan dako okuku nene mama kastan gata kalamin na shisha Glomala, belang of Logan room na stiliban. Glomala, pangamashuga. Kulomalap ke an wala benatigin in sibe Srui kaksakin gat ke artlan met nagawa kulotigin ke me ki technical word chige Kosrae ko sumakkan police mesem faga fa police ka meshe Kabali, gading te kabal pali ko. ka police Manakfal. manakfal Ragum ada da wo full gadin jalan wali ke no. o yashin na kada tsaka direct cash match mai ushe na shi kum gadin de akfal ye ka police ma shinga ba awon course ma chi se lar fin jackson Exactly. bang ma shi mana gadin follow true kada lieta na de ma akshak shak bang na shi better gonna shi come for the last 40 years did we really direct cash matching on the cross 6 hours like Misha. Even day, para back then yok man got she better gonna shish kepelching.
Kadin follow na ke. Akollah God through His Son Jesus Christ. Nakadali throughout me history, human history, taka na ke Genesis siya. Taka kadash ke sapta singa likos. Taka deta ka lieta na sapta singa likos na phone na. Ito ka na masi fun na pakilan God ke ipsingan. El ke mole la ito. El ke shifil ba na flokin katlane ke Garden of Eden. Kadin relate na siya ingon. Kat ngon jibang when so na ko fosno la ko chakalan me. Kat ngon jibang. And the only way we can relate fellowship with him bakat lege Garden of Eden. Elos koflefol, elos nikun na elos koflefol. They were not really operating on the physical aspect, okay, spiritual aspects of life. When kat ngon jibang according to gospel laws on Saptagos Fosnong Lagos. The only way we can understand God is in spirit. When God ngon jibang. Kadin shala la o ya singa na ke backdrop si mauda ka na ke me Abraham Sarai nga ka Abraham Sarai nga la si ba konye yak ma kadel sang na sil Abraham eke Genesis singa lu katagas ke Genesis singa likor the metigat som li 12 to 17 literary context line katikeli in a general redemptive work throughout human history. God will that's the bottom line. Nail check pa naman sa sano mo tayo takanaro. Na siya lipa na eskinan ka may china makuluk ke may china makikiya para makuluk. We kasi pen lang ka lang yok la likiyac kuwang with a simple question. Evin kong bachos Mary Castro, kumisya ko kumakola. Kaya final chic me musinga ko kumakola. That's just kisinjak so kung atakain wangin laligiya, man pangayan si makat, ikasya lang ang diyan na paila. Ngayon nila mo, kanikin mo, so kuma, eltakan na akye. After his creation, everything was perfect. The shakta kesipin, oye si makat kalim ke, doctrines are full of men, Genesis saptatolu, at liye. La metigi ba namangan, perfect creation siyangan, at masya sikya, lang makat kalim ke, mataka, akalimik ke, lupufen si pangbang Lucifer. Kalim mo palipufen si makato imit, wana na ilpa liyang me worship order in the spiritual realm. Keshben inchivalat pride. Shben inchivalat pride. Kadil ukalak. We shit avatol lupufen. And those angelic beings, demonic beings, pa principalities magat line machine. Pa taka kiyepa kat ni machine. Kiyepa lipan pel na pakanten. Keshben pakot ng yoklan God. Elikesla message na siya lipan. Ekuam in 2012. In 2025, 13 years ago. Nga fakang gading kalim gela. Up to this point, nage Genesis me singalon gos nage Genesis singalit gos. Mut kaya mo ko akademia mo Abram elye alingalon gos. Orela me akwok siket sapta singalon gos ke Genesis. Ekar maiden servant jilalos ngan akketeyac. Nakataga nage me sapta singalit gos akademi mo Abram elya yangalya. So
86, 99, that's 13 years. God el teshibber samsam nashil Abraham ka Abram. Dusin niya singal dolo. Yaling alon gors rala ekar bitadya oswala Ishmael. Kadata ka riti matagan sapta singal ikot na yang alya. Yang alya. So from 86 to 99, we can call that a proper relationship, worship. One makadil shit befat na shilne, all of a sudden taga shit be re-narrate what was given in Genesis 12. So Genesis 12, el yay ngal mekos. Genesis singalon kos el yaling alon kos. Genesis singalit kos el yang alia. In that progressive life, in faith of Abraham, katlina ke maliti siya kaya la saptalong lu mut ko ya fakya ke maritan na ay siya gelkan uta ketong given la asya sipa edap na ke yeshu wokshima yalim mo elorela ko mutuloral serai rela siya when sinatal ngan ay siya pa ito ko si felas na ke malututsin na ke musengin Wulela ke siya wen. Tangin na kachipa na follow. Katambram kin wulela ke siya wen. Efo manene na nakadin follow na ni ke Genesis saptatolo. Katri di saptatolo fosingal megos ke Genesis in sipa usya plan of salvation on God kadin kalam kala. Mga it means to save you and I. Nga fara da ko mematayin siya in arulena kaishu ita talik na tum efa alokalo ki pelna kayo fakulal efa futung ya shifom ekome fa ngalishia kapun nien talik natal. It's a spiritual fight. Tako nani papin ang ako mas ke 2025. Ngon fok ngat lain ngon madal. Shakpa na te shepa nani musing. Na wana tigin tres ka lakam na kaslan kat mo kena pa yun kashi kat poteki kat ligi kikiap like shaitan. So therefore, ngakum taka broiling na kayo as corporately, corporately na kayo kat shishin si. Akas makinyo kat very situationally aware ke kikiap like shaitan in pel na kayo. When if you got some na get son singal da na pang mission lala. Shaitan is here to steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. Nagatliye Genesis tolu, katliye na a fall of man. But chibaliye oyema Adam and Eve shigain shivena me arangan in protect their own sin, insufficient. Katliye sapta tolu fosnongol siya LEUM God lorik nuklal Adam yam tain kiel ke kulun kosro el no komental. Pangaoye si may na nagatintagal liye. Doctrines of fall of man na ke means of salvation si matagal. Akalimia ke Genesis 3:15. Akyok ke Genesis tolu fosnongol siya. There is no way you can save your own self from your own sin. Enan tagarun kat magayin. Naragataga ashkit sapta singalit kashkin kalam na it is from the original plan. He mean to bring us back. God will get flowing kat nike perfect creation law, just like he did in the Garden of Eden. Now, if you got to forward to the eternity future, sinana lolay like sapta long si long luo nage fakya. New heaven, new earth, new Jerusalem. That's what we're heading forward toward. Tagadin tagaliye da kadash ke sapta singalit ko shak pen na orek mamal aki age chances tolu. Tagatagaliye me fall of man ma affect is environment na ketliklo na taleda manive Cain and Abel katliye first sin murder.
gained winnie tamil wiel na taka lie tako na taka lie sapton gos na ke me or malan got na sil no e kana uslam ton felche skill long machine kelim ka del lie laban kuluklan met na ke wa fin fela laban na kuluk lalos ke pel na ke wa e larula na auli laila or el orelos le flelos le fin fela yo kwela lal na il fa nga fa se la met na ke wa nga rela inge we ma rakra e won na ke wa mayen yok to arslok la nga orelos le ta shakta lem ka din si wo shel no it's the same theological principle concept na si komisenge 2025 la sakay la met na ke wa matena ta kana ke akwaklan met ma tena akin si wo yel met ma tena put their faith in him when time frame la timeline la siya ka masikya ke time frame la no kada siya 2025 katli ako mai du setari fin shaksine 2000 years ago finan Calvary siya shalayak tari ke shalayak tari kalim ke ako mai sang na sil Abram Srui ke Wulela ke siya wen Isaac is just part of that plan. Metigi Isaac, Abram, El Rela, Plikmukulche, Ishmael, Sapta Singalon Course. Ishmael, Harap Nation, in fact, my Ishmael Bankanik Payas ko at pa distinction, separation si may ng kalim gela. Finne Muslim, Islam nations, nga tuyak mo, pangayan siya, mo. Kataga Genesis nega Revelation fuite si masamsam kini ke Genesis 3:15 kadin kalim kala it's pointing toward that one Messiah of Jesus Christ kadin the force kwana machayang kadin alle kalim na pala asin kanigin molsok fun pabala simlein maslon ya tausin si lamfuko met angol bak katngan matalil plain Somoslein matlon yet thousand lamfo ko the Genesis nika Revelation with 40 different authors inspired and led by God the Holy Spirit. So finne les laban yeshing and centuries singan megos. Sisak look. Millennium singan megos. Thousand lamfo orders ang ngaw. But I'll speak of one message. God lang si God. Eke mo di God. Naragat ko liye chana si singalu tana Wulela may taga na kalimye patagam tek fon la kadin na el silala Abram ilakos. Lem kadin fat na sil Abram tuyak faleligi fel shum Metin kal sin papatumom show na kawalom siya som na kesien mga efa akalimyonasyon nga efa shoot fulin talik paspas na tum elo siya fa ma simaton fel lalab nga efa akin siya uyekom roy nem in Paing oy nge kum efa siya main siya wo nga fa akin siya uyelo siya akin siya uyekom tasok nga siya nga welo siya nga uyekom nga fa akin siya maton fel na kay wakim ke Abram el ya itngal limegos el mukuila ligian Aaron ya itngal megor el sumnigi en Aaron nakadeta ko ni kay may rituals nga ya yang alya taka chipa na taka in maslon sapta singalyo na kay sapta me singali korsi magada taka tram kin nga el sombe na ichep shepela som kikiyap pewe el faith but not perfect but el obey kadina kadin kalam tape singa el lalal fungi not perfect but el lalal fungi and obey what God told him to do daga na si kumbena concept is the same principle same concept faith not perfect but we faithfully walk in the ways of the Lord akustin na niya akwaklan God katagal diye
Wulela el chibak yok ke sapta singal me gorsingan daga na ke sapta singalon gortana. Dal same thing ya. Srui matan kiel Abram el fat na shel kom te dari mutulorol ekar. Inrela Wulela shima kalam dalin shivena or malan god. That impatiently trying to do their own thing in place of makat lefaro. Nang amo akong kain takay tunching ay siya na loin na kin oyeshing. That geshvena or malan god in their own will, in their own effort. Nang ako may siya na flok na ni ke Genesis tolu foslong ul siya. God el oret makunkulun ko rose ka no kumanla Adam asang no kumanla Eve. In other words, you and I katika inchfen oret mo kada mo di kat aquaklan kat kadin mo in na kat politikas in every step of the way. We need to come and understand molkun oyalal oret malal Wulela lal, shibelal. Katikan chivena ushe malash makate sang mashay malan ka mo. Man kat na fon na me, kat na kay wa fototo la, kat matkulo. Kat fototo la. Narito ka na get me, o yes, nga nispel nung kon read sapta singalon course, kumali na pwela. Taka efekal Eprem, wishaw lalan. Ash, anikuni lalos, ash, sanga na upe. Mga taga consequences lan o yangan taga kishpen hello simatang in we aquaklan got the shak the cottage shakpen el shakpen a will taga taga likiyac district literary context nakataga nag forcing me got long lowos nga usi got read la proy like the metiget fashna me dan sapta singa lit ko shakalan me akal mai takyang nag wulela sing ke Abram el ye yang al ye LEUM GOD el chikang na siya fa nga kat kalena ako siya era mas waspel na gayo ya yang al ye katsom na gesapta singa lit course ka singa lon course na el ya nga lon course ismail el shusla. So many years later 13 years approximate katil ba chikang na siya Abram then she'd be the covenant sausage by the they will sausage let she'd been a re-nerd she'd be re-met direct akyok kili marshmallow the sang na sila ke channel singa luwa Wulela singa el yait ng megoshin pelching el yang aliya approximately yet igashingan 75-99 approximately 25 years the mashlon ye sapta singalon course na ke sapta singali course or in mashlon ye singal dolu ba kalam ke kayan me commentary pero el da ka sikya na sil Abram min chel kel ye jangan katil fat na sil mo el kat kalen El Shaddai Almighty nale orela shilpe akyok ke ele ekol lainel Abram nage Abram na shilpe sang akal hinashil pas circumcision shin in shilpe na akyok ya konye Wulela na shil na leto ka ke fosingan me got nage me longo luo shepa o shema lutu chilashngan dana fos singan me got na singan lal got la lainel Srui nage Sarah na she'd be reassure Wulela sila ngan ke fosingal yan ke long lu me true Sarah pa usie malutu chilas tam sing na ke Wulela ke she win ko she be kal wini kadel Wulela she win na mangan na phone na to
in that history time frame is the purpose sipela la pain sipa na folokan metlan nga ke akwaklal alor magalal Abraham wana ko slong ngare like sapta singa lungan chena sapta singa lu le place ya Abraham na ke fell on the phone night place to Abraham panganole la singa na tagal na si kumusing ke New Testament na katli na pa patagal kay Jesus Christ el daga akfon nila mana ke wa met na ke wa maligel la fu in el faish mun pat tagat hindi me ke sapta singa li kosngen shalom na pa la kat means business is to save humanity narel taga li katli la wana in pangan pelchi metal rat makin me almighty singan God promises to Abraham grew more and more magnificent as God Almighty. Kada sumli title singan El Shaddai, God Almighty, kan liye Genesis long lal ko first to Genesis ton me ko first singal si 43:14 48:3. Tangena el sikang na siya el fa mga apakat kalena ingena ako siya era masu was pel na kayo. Na bangi o si mai takan na si kumas Christian. Pel chin na pela kum liak na pela kat singe pakatlo mo kume sangay la na masaya. Kume tuwi ka mana kayo kume takan na rome ako siya era masu was pel na kayo. E paano nga masing that's the order of God singan na kum pakyang na rol kum akosol kum aksol fact na ke masu was like bel na kayo ara masu was bel na kayo ngay faro siya walang in maslo kum short fulin talik pas na tum abangan siya ma katfa mo wana in fact mo walang sa mo nataka open ke sapta singa lu kadashi ke sapta singa lit kos Abraham el fakshafi God el fact ngara walang siya in maslo ke kum Awulet mo kume fa papa taman matan fel pas. E fa tia si fil pang kum Abraham Abraham. May ngayara kumin papa taman matan fel pas. Nagatli la sign ka oya malasang rela si back fonye wulela na si Abraham pa le ekal lainel from Abraham. Abraham mean fathers of many. Fathers of many. Nangyay na lekal na naga Abraham, which is father of many nations. So father of many, Abraham, sum naga Abraham, father of many nations. Sige loing mo naga masingan. Kato hindi na pwela. Ilata ka silpa na re-narrate, stop akyoki mai lakalmi ke china singal dungan ako klan God wangan matafung leke wangan oya magat mo el salay na kadin kalam ke ngena na sikkumo singila at that point in life skin ka liya oil mo le relalen father of many nations. Now, up to this point, Elialong Akos from 24-year past, Eke promisil sangke saptas nga luwa. Katli la oya na Elia pakantan chika kemolal Abraham, akad el faithfully, well al bena fash, ke oya sa father Lorella. El na well al bena fash, when God is faithful. Malak kalimige Genesis told you, Malak kalimige Genesis ngalungan, he is faithful. Tike oya lakom, la me oya fkal lakomo, el unconditionally lero mal fako. Pang masing ele orela oya malak kalimitari promise ke. Na il sang ikala inil Abraham, father of many nage Abraham, father of many nations.
reflecting Genesis 12. Flintalik na tu me fa aruna na pakanten panang ilo siya fa orana matan fel paspas. Nga fa karangan walang lak na siyum na sin flintalik na tum in pel fasro. To in siya walang nito. Nga fa katlom kat man full na tum. Nga fa shot na siyum na sin flintalik na tum fel siya nge siya kum mwet siya na fe in pelinge. Fel kenen no fon famalan full na tum neto nga fa katlalos kat kan tu li na ke me mataga sikyak nam sengin inge na kat life ni ito masikyak inge na la elos matan fel senge is being occupied by different people. Now Genesis 17 kada fast forward yan ke sequence events ma some ke second coming na ke millennium kingdom ma pacl ang ali Isaiah pacl siya ang ali a future restoration siya may daga ma Jesus na daga second coming Mount of Olive established 1,000 year millennium siya pangan fulfillment siya may daga mga isikyak even katli Genesis siya luna ke Genesis siya likor mga nakatin faka para lang na nasikom mo siya met Christina katli utakyak siya rapture siya katli 7 years of tribulation katli second coming katli 1,000 millennium kingdom siya na pa ito ka fulfilliat penake ito siya akwak na lalap akwak ngayon ang sala penake Wulela nga kating kalam kela kat aru siya pang faithful mail faga lorel el dena som shipa flokan mamma mail faga lorel na yok shipa ako min li history ke redemptive work lan kata kapashin na ke ma likiyac ke revelation kating kalam kena paela picture na phone je ma akom ding na yok shipa ako min daga contextually read the Genesis ni ke revelation kating kalam kena pae lulap singa inakshafila literary context singa taga na ke circumcision sign singa in fact na siya Abraham rela circumcision kadil fact na siya Abraham ko me flintalik na dum neto kenain wiya Paing siya liang walang singa ko me full na dum nagay nain in siya Paing Kosrae la mukul nagay in lowos Kosrae la kulun mamukul lowos na efa Paing akollah walang siya maslo ako minge in full nagawa na dum mukul nagawa in maslon mwet lom efa Kosrae le ke el shun len alikos matwe we pe mwet ko siya shus len lom shun why pe lo siya kum Wulela shin mwet siya tie manatum in other words line mwet click na dum si fana we mwet cause we mwet kum Wulela no phone na inclusive na ke sign sa siya in Kosrae le ke lo shun len alikos foreskin laws ni kesla pangan sign circumcision siya na wana katagaliya na ke oya siya circumcision siya instead Abraham from the rest of the world katali na ke oya siya matagal na ke New Testament kana circumcision of the heart siya pang ako marshkin kat for lauda ke makuluklar ngon man kat ilyak na ingat kay siya silia ki kat siyak lagat sign siya pang kat silia ki ngon man kat asin kat kay siya patagal ke new covenant siya the arsh covenant samsam kinyak ke militit siya ke victoria me tagay kel Noah tagay na kel Abraham tagay na kel ne David material David tagay na kel Moses David na new covenant siya arsh commentary fa mo mal make or arsh commentary fa mo ma ikos arsh commentary fa mo malu the machi magat liengin na ngay pa me Abrahamic me covenant siya pa Wulela in maslon matlu tangin na katliye la ikilyak lainel Abraham na ke Abraham na ingin na itakyang sign siya na ke Wulela siya pa circumcision siya
in maslos los in karngin Wulela in maslos nakadeta ka nagamulto usia Mwe Read chinge rete la proila kya nakadakta ya ipnaf todo luo kya eikilia klepe in el Srui na ke sera nakatil shipe put assurance na ke marching it through me Sarah. With that being said, in context in the likiyac in chingan, akollah in the riti, sifac sifac broiler can not fashion met. The mitigate some metan, you know, and a penalty what they shall taking trash color and the go, we see cash a lot, not at fashion met. Taking tea. Lulap na Mr. Lipan ki akketeyac na wo mamralangan ngan we come in pain met wias matakonge alena me kalim historical literary context magumsi ngan alena katkain fashion met kedari the game to likiyac ki circumcision chinga na anake akkalemilash pienga ko check nam ta ke masap ko kadash ke dispensation sa si when masing check pena dana na snim singi there are critical questions jingan ba was Abraham declared righteous only after he had been circumcised or was it before he was circumcised masing in the ganjishkadinskeli circumcision siya para el awala el machiwashwasya mga nansi makumda ka nagkikiga kaya ba nga kasi Wala malap tiging kasi kata. When Katrina matake circumcision na kat refer to the old law, na kalmian ba check na implied mo desire la siya archie masap. Kumsam kim likiyac la ko sifac on this rock. Kumsam fac siya. Nara Paul pangin ka singi kosla kalmekin na ki masap. Kisben kosla parang asyakla biya ke sequence of events masikiyac nge. Nara kulola kataka na ki Paing si mataka ki channel si singalungan na singalimekos el declare righteous na singalit korfakum introduce ceremony of circumcision in that order. In that order. Nara faith come before. Kulo malap. When kadeta ka nake work, kadet ka nake ka orek malasha pa muli katle ka lalalfung ilasha. Amen. Nara mangan kadeta ka in iko yeke. Nakpas ngansi in master from lasha sugo sisinuma on gisenria in garikat na gumsek ko nake fast. Pati ginelakal mingan. Digin, okay, digin na rin siya, glamalaw. Kaksakin God. Well, skili lagat kan long la. But we are still Jack. Sige, wa murangin, we on
Right, kat kulo malap ke online metlar Stefan Chak. Kadata ko siya marita, kulo malap silbe kalwini kulo malap ke mana kayo wani ke pelchinge, kata siya marita, rita la proila na katsum na ke akketeyac. With that being said, silbe na kalwini si feo, kadel Wulela siya win, kadel Wulela siya win. Chena si singali course, first singal me course na ke long lu. Sakuluk, anusye first singal me course mutawaek. Paing Mwe Read klasyo. And we go watching Ready, mutawaek first singal me course. Kadel fat na siya Abraham, kung fat siya sifid bangon matan kiyong Srui. Inge fa pang Sarah. Ngaye fa akin siya ngaye fa rata ilan oswe siya wen natum. Ngaye fa akin siya ele fa nina kian matan fel paspas. Fa ars Kosrae marton fulin talik natal. Abraham fakshafi tasakta mutawaek ni shash kel nanka. Mea sim gula kain ars talik natal kel ya shivuk mata. Ya Srui kain orek talik kel ya yangaul. Siyak singat efo ko kumtie tari sang na Ismailan met usulak. Takadel fa mo. Sarah matan kiyom ela oswe wen sinatum ako me fa sangin el Isaac nga fa shukya na wala yung lokyerol ay yun fulin talik natal neto siya wala yung siya wan shaf laya ngalong siya klom kel Ismail ke mainge nga fa akin siya sang talik paspas natal in full paspas ela fa papataman fushak singaw lu nga fa aro siya matan fa lulap ke full natal tasokta nga fa liyang wala yung lokyerol Isaac when natum siya Sarah ela fa oswala ke pel siya pe na inge fasyo ke katil from natari na siya Abraham na il somlagay Paing Mwe Read klasyo kat kulo kaksakin kat ke wala yung lal kat taga liye siya na kalmuni chana si singalu through Abraham le place every nation ang akum taga kapas indirectly na ke oye si machishel taga likiyac in spiritual sense kat kapas na ke wala yung singan kerben kat issues taga ngonman kat inoy na ma chairman ya tolmul siye first tolmul siye na ke tolmul ako chaktalim. With that being said kat taga broila ke Mwe Read kat flekta na kat alersul kaksakin kum ke small lo kat long inge na kat alis kaya fe malalap kat flekta na Tain isung yakin kat kay si katin life nga molkan la wala lalom on mabatbat
kom source lan managayo kom karingen Wulela lom kom faithful kom maruin faklom siya falle na gadin laral fumi ka true kaksakin kom program ke managayo kenen chiji shamet lang lash. Amen. Amen. Kal silben akalem ye me an usebe machingen mutawaek maligila kana ke factual ne shaping akos forcing a lu. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kulomala na gospel of son sapta singalagor for son gor. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kat kulomalap. Kulomalap ke foslungan. Nakataga siya kalwani. God el Wulela siye wen. God el Wulela siye wen. Nakataga ba nakapar siya makatigiya ke context la siya. Fite siya masamram kanya kya. Papa na taga true Abraham, Sarah, Isaac le Isus le tukun yes. Tagat focus na ke fos longol ko singal limegort na ke longol lu. Ipse med nga ne taga ke fos singal megort na ke singal lalikos. Katrela God had fat na sila Abraham, kung fati sifil pangun matayin kiyom Srui, inge fa pang Sarah. Nga fa akin chuwayel, nga fa arata ilan oswe siya wen na tum. Nga fa akin chuwayel, ele fa nina kiyan matan fel paspas, fa tokasayin maslon fulin talik natal. Abraham el faksafi tasakta el mutawaek ni shash kel nanka mea. Siemgulekain arstalik natal kel ye siovuk mata ye serai kain orektalik kel ye yangaul el sheksinkat efo kom tie tari sang nasel Ismail ilan met usulo pangani psemeta eklainel ars tafaluo takat la daga sipe reassure ke fossingal yana ke long lo pipe yak lunga reassure mana gayo na ke ga tli taka na ke o yeshima taka pena ni ke creation ka dige sapta lu katli na ke o yelan wanan ishesh makatli ke kel Abraham tafalu kel Abraham sipe serang Chiba na flok na ke o yeshima akalamyak ke kad nga kad wangan maupero wangan na pay elrela inge sa fela wangan it was empty I'll come from Norella bring everything into their existence elrela ma ke ma wangan naro saptas ngalikor ngakom katliye pitcha na phone singe Abraham, Sarah, they're not. It was progressive in that period. Up to now, complete tarike me revelation. Ya tausin lo somla kauli wan makat kansi behet na ke ka take away na ke Genesis na ke revelation kauli putsinge managawa mga kumena na inita pasim nga ipsiruk si may taka katliye na ke force ka singe taka wanain shalik pena el immediate passage contextually kapat na kaya oya na kayo makadil throughout history then the moli cutler this is part of his doing pa the kana ke Isaac nagateli la sam kunyak pe Ismail na wana il fat na sil Abraham ke sapta singo lua through you nga play si matanfel na kayo that's to include Ismail. That's to include me and you. God il fat na sila Abraham, kung fat ya sifil pangun matayin kiyoman, Srui. Ingin la inil pang Sarah. Ngay fa akin siwel, nga fa arota ilan oswe siye wen na tum.
ma fa kin chuel ele fa nina kien matan fel pas fa ar Kosrae in maslon flintalik natal nakatlie in chenge compare na ke from kun yang yang alia like la yashio following year Srui le for la yang la yang na skin nan ka la sia kan ra yang ke mat wang na ke issues kali pia mat wa normal skin nan ka yashio yang sia kan ra singan Panga ako kwan gata. In kalim gela. Papa na ke Genesis to long siya. You cannot bring a way of salvation siya. Nasil Abraham, Sarah, elorak makanalo sin kalim na pala para ako ng sikya ko. They Abraham, they Sarah, they were just a vehicle. Instrumental ork makan kalalin kalim na sin fel. May nga mato tari dali ka naro o yang. Okay, pin supernatural power lan ka ta wana kat flok na ke creation. El from norela mana kawan ka sa me upena sila norela. Yes yo fok singa yang ul singa oswala wen si mai ta na ke connect na ke seat si masam ke Genesis 3:15. In kalim ke la wan in kat wana kat singa. All he's doing, if you got the mutawaek it's all he's doing. Naked pension, it's all God's doing. Wang and mama, it's not Abraham, it's not Sarah. Ma telling her about telling faithfully sang mo lalos na kaya work malan God. Na babin na si kong katina fella singe. I was born in 1968. Siya nga yung tramte massage ma akwa kitari get Genesis singalit ko singe. Siya ka and before Genesis 17. Akwa ko lang ka nga orek tatari. Kataga isusta fana isusta kataga mo kada ikalam mo. We need to come to the scripture. Kadin ito orek malan kata. That is why we read the Bible. Kadinito kalim ka na kataga na fakyang na kaya lalalfungin na fashion na kaya instead of come and try to make another way siya kalim ka sapta singalon course Genesis para Ishmael taga na kaya makirap malan mwet Abraham ila if te rep makan na Ishmael mo te bangan te sila la sila kumtel pa ra oya singan promise son si mga kalim ka sapta singal me or eke pa na sapta singal le far ngay pa ito next year you guys can have it. Na Sarah, Srui, ekal na inil sang Sarah, manila nina kian matanfel pakante. Wana kum, Abraham, papataman many nations. Inile fa pang Sarah. Ngay fa akin suwayel, nga fa arata ilan oswe siya wen na tum. Nga fa akin suwayel, ile fa nina kian matanfel pas. Fa Kosrae maslon flintalik natal. Abraham once again el foxafi tasakta el mutawaek in Israel kel nanka mea sim kula kain artalik natal kel yeshuvuk mata ya Sarah el kain ortalik kel ye yangaul katuin chengan with man kat fotodola as Christians, as believers, we need to really look through the lens of God. Kalalad from Lasha. Malakia can New Testament, she said, the fact that she's with Tamalud, Konaka one Gasha fell, Udakanashi, or it making some, or with Tamalud. It's the same year applying Ching. Katika in the Galdimo, Katparama, Katika in the Galdi, Kishinchiaki, Akoklan Kada, Gadena, and put our faith in him. Akalam na sikum ila masing akalam na sikum la wangan mau pa yung kat si mga from kun na ifa kadin kisensya kun Abraham siya pala kisensya kun man siya pala diba na li creation sing ali yok wanang ako maskem sing ikek na mga na sikum kadin ali kalam galay from na
rala manako in kasha fela me shi upena shillen rala ya shiovuk matwa shi ko ya yang ul matwan matan singan in rala shi malole la ke wenshi el Wulela ke wenshi in a fashion man Wulela na ke genesis tolunga is using everything he created to include Abraham and Sarah len matawaek rala akfonyela sitche mai tego akfonya clear Jesus Christ we're looking at the whole picture we have no excuse katadala yun God kekatli creation taga na ke men na ke oya na ke wa magatli ke chisel taga be na ke New Testament na men rala mana ke wa ekalla kof na ke wine me on wala met mas na ke wa el fast finkov el akketeyac tausin de mekos katata die ishashla le prem ngantana Abraham el fakshafi tasakta el mutawaek in ishash ke nanka mea shimgula kain artalik natal ke yeshuvuk matwa mata yeshera el kain artalik ke ye yangol el shakshin God efo ko tie tari sang na ishmelenan with usulak el questioni matwel el lelal dan kelantika pel mato na lingena ushe nanaklal chifena na kya kwakwan God efo te makun na Ishmael chikomushin chikshin matan maid servant chilak ekar na shitman amne kadena kadin kalam ke there is no way you can bring what you think to the work of God. Kadena na napay kadin liurit malan God. Som na kya kulacnsap liurit malan God. Katika usi nanaklas na kya kulansapan God mo. Kadena na napay kadin mata within is me vicinity si ma elrela akwak narrow siya ngayon matagay redemptive salvation siya ngayon. Fidei si fan na taga na si combat Jesus Christ. Akwak likiyac Jesus Christ ma ene na kadin mata kya kulacnsap siya ngayon. Katika nusiya fashion, katika nusiya nanaklar, o yeshaya na kemasinga mo. Ako klankat mo kayo na pa yun na nakfashiya ko. Shilpa na falok na ni ke Genesis tolu. Fingom niye, Adam and Eve, the Lord makin shakes fig trees ko nga nin Kosrae dalaman, dalatak dal kofte fol. O God, matayang pakotayang yokla, lilusiya kulin kursos ko nga rela. Signify ya masih taga sifac kalamiak ke masing Abraham teka in kumpara na nakchingan na ito ka na kaya masih masamram kunyak ikaya ele olak mitchen munilya siya Isaac lubufen pasasya taga in kasa tuy mit kumar when Isaac el de nila makuluk may nakayo fall of menching doctrines of fall of menching at na from na futulag at tekan si fenomunikat la katel shikel Abraham il ako sige nan ka nagaipsil kasi siya kin sapta siya likor sapta long luwa ito siya kasi siya he went forward straight len wuniya kasi ka nang len wuniya wenche kulo si shafla sinatal ngan lie salal lie me kasi siya klalingin na kaya sapta siya likor compare na kaya malutut wo si matikin tres ka likiyac he gave it up surrender la wuniya tik sinatal ngan alda ka kasi siya ki me ngaka niya siyofo ngaka ntan kaya ka niya yangaul orala masingan na siya na folok na guess for Shemet El Shaddai Almighty. Bel siya may siya kunayak la siya na payakat siya ngayon. Let siya po kayo masyaya. Let ka raw masyaya. Ki Abraham el yang el LEUM GOD el sikyang na sila fact. Nga kat kala na.
akusya era mashwas pel na kewa. Pel chika detail na pala siya kaksakin mana kewa freeze. That's the bottom line. Mana kewa come to the stop. Na kung taga na narrowing in follow. She was one God. Paano nga masin? Mana kewa freeze. Man kung connect na when mayok siya yan masin. God El Shaddai Almighty. Nakataga na ke first singan megos na singalal ko lieta na El siya rela mapakanten from sapta singal luon ke sapta singal ikor God El siya na patiently. Akaye bolin ngalal funilal. Sige nan ka kisin siya singal na ke following year ke El shukye Isaac El shuslain bowing. Sige nan ka ipsingan. Ara som nage sapta long lu marchang from kunyak fong yata na ready to surrender everything. Ngakum singe papin na nga. Katliye na pa kat singe. Kat kale na singe. Katukwe akos akwaklal. Kataka liye rom sapta singe lu na el pakoten yoklal na sikum. Shalayak tarin singe. Futay siya maitaka. On fin shaksine hawan kos asaya. Kaya katliye hoye singe everything freeze. Kadin tulok niya mana kayo distractions na kayo fela. Kadin taga fakak metan taga naga moising. Everything must freeze. If you come na sang malan ka fela in fast ka weapon na mixi masing then you have not see the God El Shaddai. Kung tinali la El Shaddai singe le provide mana kayo. Nara, kumeta ka na masima, kumeta ka na akos, masiwaslal, fashkip, pang na kayo. Walang may na taga metagal. Kumeta ba kisiyensya ki? Wena, kumdi, ke fos, singan me ko lang kisingan lang ko siya. Mali, April el faksyavi, tasak ta el mutawaek in Israel kel non ka mea. Siba na kalwin. Share. If ako kung tiyatari sang na Ishmael ilan may usulak. Nagadala di lutut pa na wala tikinagayatan na wala yung sifan na tagang. Isaac ilme el foreshadow of Jesus Christ. Utak itong silal makatili fong niya el pangan. Ishmael el tiganar. Man Ishmael el tinatagal na ke may promise. Katagali tana may both Isaac and Christ were children of promise. Ishmael el din. Na masima tagana si kuma kadin si bakas makanyagad Arab nation, Islamic, Muslim, elos lima Ishmael ba. Pero wanain kalam na pwela forsek lan mwet ngayon na ke akwaklan ka ata siyum na dari elos orit makon source siya elos din na di taga na ke Genesis na ke Revelation din na di me Wulela makadil sang na siya elos nga ke between 16 chapter and 17 chapter kating kalam ke na Abraham when siya natal ma-promise siya ngayon pa yung kenet sa kumayo siya taga na ke Jesus Christ nga around yung siya nga Arab nation include Muslim, Islam nga dahil na di la Jesus el catch. But Christian na la Jesus el me second person in the triune God. God Papa, God One, God Ngan Matal. Elos na lal fung ipsingan. Elos mo Jesus el prophet sin, mit pala sin. Avingat li fute si mamtak akalamiat na sil klik si mawalayak lakyan foreshadowing na pa Jesus Christ. El pala Jesus na ke Jesus na ka phone lang. Kat akketeyac mangan phone pa. Me shadowing. Tagaling kalam kaya children of promise singa taga ke channel singa me kor fosha kor wi asia kor fosinga kor.
Genesis me sian me gos ako singa nakulum yang. Na long lame God na long lame God si vid bakaskat na sila fact. Kulacnsap singe Eliezer el fatie usu imalum a wench na tum sfena fa met usu lum. Wulela lal kat na sila pram. Tagagat liye lekal na inelos sang akalin circumcision chingan ekal na inel Sarah inakyokimal akalim yang el faithful. Tasok talal siyak pa na ishesh in Kosrae akoklan ga. Fast forward na ke saptalong luo na elad la ishesh in Kosrae el taka offer up mit sila sang muni at tiksinatan. Tagal na kemtagwa ken sapta singalit kor El Shikyang, El Shaddai, the Almighty El Shikyang na siya. El Fakshavibe. Lenakos. Pie Belchikat El Shikwat na siya. In Moluman. Kung alya Fakshavita la wang na pa masyayan or malanka. Pange oye si mga kuminas kaya. Kadinte iseshin kasa. Kadin focus na kaya oye si may nanak Fakshaking na kefela siya. Masih fun na ina nakfasyaking na kefela singe. Pain faka kastlan God. La chisel dran me molana mweta. 2,000 years ago. Kadin put our faith in him. Matake. Leveloko. That's the focus. Pange focus lakom. Shal singe taka lekya nemtari. Fute singe taka. Jesus la taka fulfill it. Bethlehem. Molal ministry lal. We ultimate sacrifice finsakshin at the placing si makadilak kalimia. Genesis singan lu the Genesis singan lead course. Fast forward na get to 2025. Phone la masing amashkan. Wang matafong nagar malan God. Nagatsum na get KahsInKol shafla singan el siyak singa. Therefore ko kumtia tari sangin nain Ishmaelilan metusula when arsingenik sugofan. Kagake promise. Isaac pa promise son singan. Reflecting, mirroring, foreshadowing Messiah si may kagake. Wolacna Jesus Christ. So in other words, Genesis 3:15 likiyac Jesus Christ tari. Genesis 3:21 kulin kososkwa el katil nokomalong kulin kososkwangan sisakluk. Kulin kososkwamal sang nokomala Adam and Eve ngan. That's the righteous clothing. Makadiske misya molyak lang Jesus Christ kesmin katalay fungalan. El rightly clothe us in his righteousness. El nikum katyang ke siwaswaslay. Katalig natal. Nakatliye katkain back and forth man. Sal singe it's complete na sikum. Inge na sapta singe lead course, it's still progressing. Mga kumniye ke oye singe ba ye long lakos na ke molal Abraham God was still working with him. Apia oye singa sikum misinga lalal fing loman. It might not be perfect. Faith and obedience will move you to where God let continually move you. Akketeyac kaya kung kalalal fing loman. Where you come and say, oh, kung bakat na siya flash siya. Tari nga tuwi ka mana kayo wataka na ro. Pange mas makatliye sal lake me Genesis lang ulo kaya akketeyac siya. Iyan alal siya na isyasin ka siya. KahsInKol gevong titari magal na Ismail. Iyan akatliye la sapta lang ulo el somte la sominalo. Nasikom papa na get Genesis nga lu ay Roman sapta nga lu. Genesis long lu el kulacnsap lu la nga el saptal mata na lo som na ge final sukungan Morea. Alu siya pangan. May alu siya ngan.
sacrifice. Offer up Isaac's bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Like siya ka na Isaac. Nga kung taga na New Testament na papa na nga, katliye au on korfin shaksine, katliye pakten yoklan kat, katito convicted la el shatayel dengan muli kat na paya. Rome, sapta singa liwa po nila kalame for that. Therefore, in view of God's mercy, offer up your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Sige lang kayo singa. Dahil siya kumsukat na pala siya kat singa, kumeti siya kasin siya, kumesom full-blown, surrender all in kulacnsap. Nangafat na pay, it is the best thing in life. Kumemta gen siya walang chingan, ngafat na pay. Lama kayo, koya may tagak fosi kumain kume, man katil katang na chisel fak. El katang na oya na kayo wafelatar. Kumematan na kaya, may akollah God, wolacna God. Kume fast na mtakya, wang le ilyalom. Man kumetala, kat singa pang, kat mol si pang, el Paing que pel los, pel ilya singa. Kadina kadinde kasinsiya kadina, le faithfully fast kya. Daraga taga aksa fila, ipsingan fosingal yan kalong luo. Taga Takadil fa mo share amatan kyum ele oswala wenshina do me kom fa sang in el Isaac hi silpa na kalwani ayesyovo le yayangau Eric faka yun may ta upe yun God wang mau pe yun God yok kadin si bak kay kat kay she Abraham father of faith para kisensya nga nga fa shukya na walang lak yorol yurun fulintalik natal neto siya walang siya wang shaflaya and of course eternity past eternity future for naral Jesus Christ wang and me siya wang shaflayun mas ka Trump ganyan when makel Jesus Christ siya ay siya foreshadowy tapalachi siya pa me foreshadow siya pa siya, Isaac na kaya ako mga Jesus na tagakfon niya lang. Point to that person of Jesus Christ. Nga long siya klong kal Ishmael. Kimainge nga fa akin suya la sang talik paspas na talfin full paspas. Nakatliye o ya si mal tagay kaya siya na si singalo silpan na flock na kaya. True Abraham le akin suya matan fel na kayo. Pangawalalan kata. Nakatliye, may nga pangay, loach din ang lalfungi ako klalismen, yung masing fatal chat na, min pangay pa ako tunyok kata. Kaya akin siya yung mat na kayo. Luo, pita tolu, fosya, te patenta ka. Nas kan som sukak fosya nga. Man riti, na lekalim. Luo, pita tolu, fosya, Lem kadel tie pacl na mail Wulela ke. Oana ke kata mwet of nanko. Ail mong fushash na wiowos mayen el tie lang si kata na mwet intale. Ail ke na mwet na kawa in full la diki makuluklagos. Panga oya siya. It's not about religion. Siya Arab nation ale focus na ke. Islam, Muslim siya submission siya ma rekla ke oya lalo siya. Elos mirror ita ka na kafong la o yasing man artin kanikin mo so fan na pa wala yang na sin ya nga wising yes yo fok siya Abraham yes yo fok Sarah ya nga in kalam la te akwaklal dal pa kan akfashiya akalan kat mo kay na pa usi in kanikin mo siya ngayon aleta la or malan kat mo kay na pa kan mo ligat la wang effort lan any human being going to share means of salvation siya malan kat makain nakatagal di typology siya makatram-tram kin na kaya me share ako me
Sarah was barren. Genesis 11:30. Mary was a virgin. Meto siya for singal ko sang galong. Katli el kade loin na it's contrary to nature. Ame akalamiyakan in God paramang. Mary el conceived by the Holy Spirit. Ngon man God paralad bitata ya. In kalam kela mo siya nga teka intaka. Pataka kaya akwak makatliyan. Na wala yang singan, ito ka pa, inform, lakin siya pa na Ishmael. Gospel si matagagat Jesus Christ nga manchin fella, for God so loved the world. Pangit pa ka tanyok kat na si Kum. Manchin fella nga phone. Nara, lakin siya Ishmael. Fa papataman fushak singaw luo. Kadel fat na sila pram. Ishmael lefa me papataman fushak singaw luo. Ang afaro siya matan fa lulap ke full natal. Samsam pa na ngayon dak fos siya. Ay siya. Pamait nga makin mangayin sang mo. Ishmael pangenik mo. That's just the blessings. That's just God, nature lang God. I'll cash mo. I'll lang siya mat na kayo. I'll provide for everyone. There's a defined revelation siya matagakalam niya. Yung kenek so fun nam. Tak na shali alikalam niya nga kadin the force. Tagakalam niya. Tasak tang afa liyang walang lakjurol Isaac. When na tum siya share elefa oswela. Kepel ship pen nga inge fasho. Ke kadel from tayo na sila Abraham na sumlakil. So you got Ishmael, Isaac, katagal niya na ke me promising na Isaac pa lane suko matagal kalim taklage meto si Luke me descendant man me Abraham ka descendant matagal na ikal Adam. In fact, in kenek so fun lako salvation tako ke Christ mo kayo na bakain molikat kachid bali oya makat kay nakyoke na ke matching na ke foreshadow ko typology sila Isaac na ke Jesus nga akalamila both are called an only son. Genesis long lo foslu Hebrew singal siya for singal ikor John 3:16 katliye na pala wang na paya tafungula. They were both called son. Katliye eklalan inel Abram na sil Abraham inakyokye walayang lankat na sil father of many, inge na father of many nations. Srui na ke Sarah, inakalim nila by nina ke matan fel pakanten. Na sompen na ke circumcision singan. Wana in topology siya na ke circumcision of the heart siya may ito na ke kat mat Christian na the church matlalalfing na kayo. Circumcised in the heart na kaya ngonlan gading gat kay si when na cherma ya tongul si fos tongul si na kaya tongul lakos God il Wulela kaya wen si na siya Abraham Sarah pa Isaac straightforward neke Bethlehem mat palangan palyepen ke istri, ke popolyak, ke aqua, ke sacrificial system, ke kafa, itak yang najin talik najin ka ngan. Shalayak na one person of Jesus Christ in the Old Testament. Kading te fosya, manalapakantan nyo to kikiyak. Wangan pukan shamon one person of Jesus Christ. When a Genesis na Revelation. Bookland Mormons come short. Book
Quran comes short. Mana kayo mga tina-inspired. Genesis na kaya reflect, inspire, wana do tumutitolo for singalon ko sa kalami. Katin mong yung nagkikas nga. Kas nga ikilaman mo ito pa Jesus Christ. Katliyata na lang si kaulan ka in one person of Jesus, in a person of Jesus Christ. Pangako minan relate na kayo. Katakalya shui kaksakin ka Wulela lang kat na sila Abraham, Sarah na kaya siya wen siya taka akfonyak na sila Mary, Joseph, kaya Jesus Christ matlang. Na ngayon na el sokak son archinkara 2,000 years ago, sitting at the right hand of God Father, elafaloko. Conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, crucified, dead, buried, resurrected on the third day, ascended into heaven, is sitting at the right hand of God Father Almighty. He is coming back. He is coming back to judge the quick and the dead. He is coming back to judge the quick and the dead. Falok siya ba yung naganasya Kat sumli Wulela makatil sang na si Abraham, siya nga na fon na si kom, falok siya batagang. Elke muli katla. Nara, action, akollah kom matagang na ke me son sapta, singalakor fo siya na ke tolu akalam niya. Kati, ila so mako, infakilan nom sin papatamal. Ele falou, ele sou maco. Maco, we need to do the same thing. Kadang lang nako. Kadang lang nako lang nag-floxing. The only way we can be ready is flock lali when my promise Isaac fond like Jesus Christ, Virgin Mary, Jesus Christ, Paing ganang mo. Kadang for laulia issues like an online God. Issues like an online God. When God me share, ike garden of Eden. Nganash me share. Born of the Virgin Mary. Conceived by the Holy Spirit. Born of the Virgin Mary. Ngakom, we must be conceived by the Holy Spirit. We need to be born again, regenerated. Body of Christ, we are the church. We persevere in this dispensation of grace, proclaim gospel of Jesus Christ, whether in foreign matasano floxing. He will come to judge the quick and the dead. Na ving ko mata picnicking in. Fat mo bange fella siya, bange lom siya. You better wake up. You better wake up. Ne baba, if you come lihangan, or ye masculine community loman, if you lom man, get on your knees, fuck siya in a bro. The Gotland the go, akin akketeyac. Akketeyac na naklaskatin follow na get means of salvation. Hell shatai, God Almighty. Kadenin na. El makana pa yung mo. With that said, God true kaksakin God ke Wulela la ke siya wen. It's really not about Abraham or Sarah. It's about Jesus Christ. The complete ultimate sacrifice. Inu siya o yesi mga kuminsi bay shustile. Kasi ben nganash mi siya ke kartan ng fiden. With that being said, pangen akketeyac toto kada sumnal tikin tres kalen taga akketeyac nakataga kalye na ke program lowos akat kula kaksakin kat ke pen ke aslan met na gaywa. Kada sumnal tikin tres kalen taga akketeyac ke pelchinga. Tikin tres kal
Kay nani kin lalai tikin tres kal pet ke pet singe. To nan kada continue. Kada akalin met lasnge to usias ko na nakat proila fashion. Tikin nalik siya son singaul siyaw na kesingal siya. Met pusapasel to nain posh unie kanausla. Mata ko tamay tayin kain ace mo lao mo si ma fast ke ma wona kayo. Mamay shepherd po siya ako lang mi siya ke sheep. Amen. Kulomalap. Yok lalay fing lalos panang LEUM God sang when sinatalos. Kulomalap ne marstala. Salvation come from Christ alone. Amen. Panangan. Tamdal siya kalain kulo ke malutut po akketeyac lowos kulomalap. Ne marstala sonal ko fastoing ol akalimyange. Met pas shalom machisha del fakinge los lalal fungal kulo malla. Tiginis sebe U4 Rome singal chie fostong lonkor. Rome singal chie fostong lonkor. Akalimyange. Tael paurela manakaywa el pakaringin manakaywa el orek makin manakaywa na ke shupelal. Falling kaksakin el mapatpat. Amen. We kulo manlap ke fossingan kulo manlap tiginis oti lang tuwo kaksakin kat ke shilen sacha ke kas Wulela mol kat chifil age kelen misenge kulo manlap tamdal imelta Hubert kulo tuwo meto singalia fos long lonkor meto singalia fos long lonkor Chisha ngetang na shelo sifac mainge ekofla orek shin mweta akad elkain ara manakawa possible with God kulo malap ke fossingan nesebe Luke 1:37 Luke 1:37 akalamyange Luke 1:37 When wangan makadel ko flanero. Amen. When wangan makadel ko flanero. Kulo manlap. Aliksya. Tigin aliksya. Luo koren mekor. Mol sa siya ifin pa. Luo koren. Di mekor fosit kor. Akalam yang. Takat mol ke ma kat lalal fungi. Sisakluk. Kat pa takat mol ke makat walal fungi tia ke makat liye 257 bangan 257 kali kulomalap lalal fungi kulomalap balik siya ipremage was met ligi circumcision Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Nesepe kulomalap she'd before sikumushengan. Neither is there salvation in any other, for there is one other name under heaven given among men whereby we must be saved. Amen. Jesus Christ. Tamlal mityo nati kum kulo malap tuwo ne marstala kulo from kona akketeyac kulo malap ne marstala she'd akom tuwo na shuwos kaksakin God kemol na kayo kulo malap ke KahsInKol na kayo tuwo kulo kaksakin God kemol las na kayo ke shepel sasya Kattaga inlong ke kas Wulela. Porkila Nathaniel kulo malap. She'd been a calamitikin alikiyac glory, honor, and praises to him alone. Kulo malap. Kaksakin Wulela lang kat ke shilen sasya. Kulo tamdahil linda tetsan mo definen kuam. Afade lang laspen na siya tamlay buyasan. Kulo malap lin. Ringstan na siya tumodel megor fos siya na galuo. Katrida la masingan. Kulo malap. A ring from Asheville, North Carolina. Tigin megil kumarsya ke belsingan. Lang las na siya
tamlil weersngan Stephen Neshepe tuwo Jesus we ko was nagawa kulo malla Tanya me cry kulo kaksakin gat ke fung she som la waya beke kom ta kaskatya ke shilen sa kulo mallap na shingat kulo mallap tuwo paparing na nekenye kulo kaksakin gat kulo mallap ke ngat ta likiye pasha kulo mallap na shi was kayo ke was ta likiye pasha was inakay gat kai she mela keche Kofna 92 in kaksakin gat ke wala na pos katin siya ke pel siya. Kulo na siya was pe ke arwe rep malawos kulo malap ke kasi nakaya kat na nabay kan tagal digiye po siya was mat nagay wala ko siya liye akaya siya siya. Ne bang mas mayok siya med we really need to come together in worship in prayer katin corporately put our faith akaya kalalal fung lash kay siya we fin saksi makat tasanong na kadin alle re-fear him kadin alle shangan sin ka when kat tasano flok lala katsano focus la jarjin ka where Jesus is sitting at the right hand of God Father elata ko kulo tam dal bet the two Wulela na isivil aklin learning kaksakan learning na gaywa in mo large kulo kay siya len sa siya payment na gaywa kulo malap Tigin Bruce, kum kulo malap ke siyam sa kumatakoy kesla lena, ang last na siya may siya luman. Siyempre na Carson, ang last na siya tigin Stephen, kulo malap, tigin Pauline, Lana is strong, tari lena, tigin Perle, el patakalike, met, tigin Perle, kum kulo malap, kulo siyum, and na siyepe, kulo malap ke Arslan, met nagayo. Katarak siya fila, pero, kadasum na kaya Brian Collier, nagat, Som. Inoy lang silang God. Kadata ka Wednesday, 5 a.m. Pacific Standard Time. Kadata ka na kuno ko get Tuesday, Wednesday da akfashiya. Katligiya malungan da kalitumen puksifan na rom sapta akos. Siene ka lungon mekos. Siene ka me singal mekos tikin tres ka lakataya. Nangata akataya singalon kos tinga lungon mekos. Rom sapta akos. Kumkan sumta greedy akakum na ke oya singan ka din taga cash association share. With that being said, Nash na ushe onso ko ito kung onso ko na taga na proila na te kali. Onso ko ina kaya kat kemay fataka. Kat yokla nga proila na kat kali. Okay, kat kulong malap ke met choir large finance and tax. Kalaya shukak sigin kat ke onzo kwa. Inge na wana kadak kalamya katataga we met naka waproe kak sigin kat ke fashilik and in all ilang silal kat flok itu in we met naka wape. And nas we kat proe that.
God Wulela shi. Covenant God shi. E mana ke wa Wulela ke makfashila. Falle na gadin e partner shi me kaksakin in pel na kayo. Wulela ke shi wen. Shita ka foreshadowy. Typology shi na ke when she conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Inak fonila man na kaywama kum samsam kun in the Old Testament. In the kalim kadin kalim na paikela. Son singala ko foson ko sakalim. Jesus sifana la kalim I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kadin kalim kela oh yes fun no yurum but Jesus Christ. When akum shalala lekalim ke Exodus sapta singalya na galongo lakalamila Moses makay na pakain ilya no yurum typology sinage Jesus Christ. The great prophet Moses il foreshadowed that Jesus Christ, the prophet, the priest, and the King of Kings, elpa Kanikin mole. Naragat pang na siyong kaksakin kakas mole lom mataga sifac makanyikat. La el shatai yurum wang mope. La el matwaya siyofo el matwaya yangaw. Kumaak fashe oana akwaklom. Kat na flocken kat kadin mataki akwaklom kepelsing. Even got some likiyac akwaklom for the last 40 years, na manas na siya siya flocken kat na yurum kepelsing. Akketeyac. Aksiwashikat kepelsing at kadin alle akollah. When na Jesus lakkan mila so ako infakil galom shum ila follow. God falat na lash nak manas na shish. Akketeyac aksiwashikat kadin follow. Is Jesus kepelsing. Fashion lash arsin bone. Come in control katalal fungikom na sakay kat wana kum hakayel Abraham Sarah at true kaksakin kum ke mana kayo pro again in Jesus simitlang wash. Amen. Lumalap na simit na kayo.